गिबियावनो बेयाव सफैनाय मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नैबे कंग्रेस भवनाव जोङो NSCY नि मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लादोंमोन। मानोना जोंहा नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव NSCY नि आफादगिरि आरो जेनेरेल सेक्रेटारि गैयैलाय बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव दाफुंना लानो थाखाय जोङो मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लादोंमोन। NSCY आ जाहैबाय मोनसे जोंनि कंग्रेस पलिटिकेल पार्टिनि मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन। NSCY नि फुल फर्मानो जाहैबाय नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डिया। बेखौ थांनाय 1971 नि 9 एप्रिलाव जोंनि भारतनि फर्मार प्राइम मिनिस्टार इन्दिरा गान्धी बिथाङा वेस्ट बेंगल स्टेट छात्र परिषद आरो केराला स्टुडेन्ट इउनियन बे मोननैखौ बुजाबनानै मोनसे NSCY दानानै होदोंमोन। NSCY दानायनि मेन खारना बेनो जे जोंनि स्टुडेन्टफोरनि लाइफआव गोबां समस्या जायो। दिनै फ्रायलि जोंनि BTC नि गोबां मानसियानो मिथिया जानांगौ NSCY आ मा बुस्थु। NSCY आ मोनसे स्टुडेन्टफोरखौ हेल्प खालामनायनि मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन। स्टुडेन्टफोरनि समस्याखौ जोंनि NSCY नि जे आफादगिरि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो NSCY नि बिबान लानानै खामानि मावनाय बिथांमोना जे जोंनि स्टुडेन्टफोरनि समस्याखौ गोजौ दैथायहरोब्ला जोंनि गोजौनि जे गोजौ लेभेलनि मानसिफोर बिसोर जों स्टुडेन्टनि समस्याखौ समाधान खालामनानै हरो। बिनिखायनो आं दिनै बे मिडियानि थ्रुयै आं खावलायनो सानो, फै जों BTC नि लाइमोनफोरा NSCY आव बाहागो ला, NSCY खौ हेफाजाब खालाम। NSCY जों बाहागो लानायजों लोगोसे जोङो गाव गावनि केरियारखौ जों दालांनो हायो, जे जों फिउचाराव माबायदि जों पलिटिशियान जाहैनो जों बे NSCY नि थ्रुयैनो जोङो जोंनि केरियारखौ दालांनो हायो। गोजोन्थों। आंथ' दंनाया दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ कंग्रेसनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानाव दङ। नामा जयन्त नार्जारि। औ, दाथ' जोंनियाव जिहुथे NSCY निफ्राय दासिमबो बिबान लानाय बिक्तिफोर गैया हिसाबै जोङो दाबो बे लकसभा इलेक्सननि थाखाय जों जेबो बुंथ'नो हाया। जोङो नैबे साननैसोनि उनावनो जोङो माखासे मोजां जोंनि कंग्रेसआव थानाय स्टुडेन्टफोरखौ जों बिबान होगोन आरो बिबान मोननायनि उनाव बिथांमोना स्टुडेन्ट इउनियननि बारै मा आइडिय'लजि लानानै खामानि मावोब्ला बै लकसभा इलेक्सनाव गोहोम खोलैनो हागोन, जोङो बेखौ बिथांमोननो फोरमायना होनानै फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ जों मोजां खामानि मावलांनो थाखाय जोङो बोसोन होगोन। मोर नाम आजाहार मेहमुद, मैं क'क्राझार जिला NSCY इनचार्ज तत्वावधायक। আজি মানে আমার প্রেস মিট দিয়ার মূল কারণ হল আমার নেতা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া আৰু আমার সর্বভারতীয় NSCY আমার যে প্রেসিডেন্ট আছে বৰুণ চৌধুৰীজী, তার নেতৃত্বত জয় জোৱান নামৰ এটা মানে কাৰ্যসূচী আমার সমগ্র অসমতে আরম্ভ হয়েছে। আজি আমি গোটেই ইন্ডিয়াতে আরম্ভ হয়েছে, অসমৰ সব জিলাতে হয়েছে। আজি আমি কোকৰাঝাৰ জিলাত মানে ইয়াৰ উদ্বোধন কৰিম। আমাৰ জয় জোৱানটো হল আমাৰ যিটো জোৱানসকলক আৰ্মি আমাৰ যিটো চাকৰি দিছিল 2019 পৰা 22 বৰ্ষৰ ভিতৰত 1,50,000 চাকৰি যোগ্যবিলাকক দিছিলে। ইয়াৰ মানে চাকৰিটো পেণ্ডিঙত আছিলে, যোগ্য হোৱাৰ পিছতো সিহঁতক নিযুক্তিটো দিয়া নাই। আজি আহিছোঁ আমি মানে সিহঁতক সোনকালে চাকৰিটো নিযুক্তি দিব লাগে। সিহঁতক পেণ্ডিং কিয় ৰাখিছে এইটো মানে সিহঁতৰ ন্যায়ৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ইয়াতে এটা নাম্বাৰ দিছে, যিসকলে মানে আৰ্মিৰ 4 বছৰৰ কাৰণে যিটো অগ্নিবীৰ আঁচনি লৈছে BJP চৰকাৰে, সেই অগ্নিবীৰটো মানে ইমান আমাৰ সেনাসকলে চাকৰি পাবলৈ হ'লে 1 বছৰ 2 বছৰ কষ্ট কৰিব লাগে, ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে, তাৰপিছতহে চাকৰি পায়। পোৱাৰ পিছত 4 বছৰত চাকৰি পোৱাৰ পিছত সিহঁতে মানে যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব, 4 বছৰত ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লে সিহঁতে একো নাপায়। আৰু 4 বছৰৰ কাৰণে কিবা চাকৰি পায় জানো? এইটোৰ কাৰণে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ইয়াতে এটা নাম্বাৰ দিছে। এইটো নাম্বাৰেদি যিসকলে অগ্নিবীৰ আঁচনিত মানে কাম কৰি আছে সেনা জোৱানত, এইটো এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। সিহঁতৰ কি অন্যায় হৈ আছে সিহঁতে মানে আমাৰ নেতাক জনাব পাৰিব, ডাইৰেক্ট আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব পাৰিব নেতাৰ লগত। আমি আহিছোঁ যাতে 4 বছৰৰ কাৰণে নহয়, সিহঁতে যেতিয়া 60 বছৰ বয়সলৈকে যাতে চাকৰি কৰিব পাৰে। 4 বছৰ চাকৰি কৰি কি পাব? ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছত সিহঁতেও যিটো চেলাৰী পায় এটা, সেইটোও নিদিব। সিহঁতৰ মেডিকেলৰ সুবিধা নাথাকে, গতিকে সিহঁতক চব দিব লাগে। এইকাৰণে আমি আজি এই জোৱানসকলৰ পক্ষত আমি জয় জোৱান আমি আঁচনি এটা হাতত লৈছোঁ। এইটো কাৰণে আজি কোকৰাঝাৰ জিলাত আমি উদ্বোধন কৰিম। জয় জোৱান মানে যিটো আমাৰ 19 পৰা 22 চনৰ ভিতৰত আমাৰ
1,50,000 যোগ্য ল'ৰাক চাকৰি দিছিলে চাকৰি মানে দিয়া হোৱা নাই নিযুক্তি কৰিছিলে যোগ্য ল'ৰা বাছনি কৰিছে কিন্তু চাকৰিটো পেণ্ডিঙত ৰাখিছে এই টকাখিনি সিহঁতৰ যেটো দৰমহাৰ টকাখিনি সিহঁতে কি কৰি আছে টকাখিনি খাই আছে নেকি বিজেপি চৰকাৰে ইটোৰ মানে আমাৰ ন্যায়টো লাগে সেই 1,50,000 ল'ৰাক সোনকালে চাকৰিটো দিব লাগে তাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যেটো পুৰণি প্ৰণালী এটো অগ্নিবীৰৰ এটো বাদ দি সবক মানে স্থায়ী কৰিব লাগে এই চাকৰিত স্থায়ী চাকৰিত ল'ব লাগে এই 4 বছৰৰ কাৰণে চাকৰি নালাগে আমাৰ জনসকলৰ আৰু যিহেতু আমাৰ চাকৰিটো এৰি আহিছে আৰ্মিৰ পৰা সিহঁতে কিয় এৰি আহিলে কি কাৰণত এটো মানে সিহঁতকো মানে প্ৰায়োৰিটি দিব লাগে এটো আমাৰ সেকেন্ড প্ৰায়োৰিটি क'क्राझार सरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन